aina imoinu si imoinu numit ni koi sahong ahong ba koresun ai bagi wis tu moi koi lebak miam de pizza ke loina na si 205 ki aroi ban 2025 ki aroi ban numit ni na koi ki hayeng de ki sahi anoba hokdoro bani na sahi anoba lakpi sida manipur ki miam da ya pe paujel amaga su pizza ke masima thamjar kan da ngasai ki si aso miam koi ki punsan bo unified unit bagi matang si koi tampaki oina di masi koi ki tongan bathabak chandra su koi ki agenda da di samana na dum satpagi ajik ma mi chauna leire pajana dum chatle haina ai thamjage right to bodabu ajik leiri ba issue si sigi manana ba hona ba sidamuk india lengak na amuka hena koi si tongan amaga koi divide and rule torkan da amaga banung sina da na bagi chatharak pathawong sina maram warkan da akoi masem bhaukte lingje manada ba se sima yam saungna koi ajik ma mi tari adu tamna tan masi torkan da koi di manipur si kandaba ya da bani na soidena magi tampakta bes da maru ena koi gi keno sing city CSO sing city soidena magi apun boina soidena lor kan hai bagi thajabaduma punjal kan hai bagi punjal hai bagi ai thajabaduma ai lebak miam da thamjege right aduna dukal loina na hawgil dai ba issue si kasai akoi gi raj gi topic sida project peace not pieces hai bani adu masi topic si khajitang je india lenga na akoi di yengi ba sidi khajitang ona brana kali leiriba kaino sida aduna aina india lenga ta aina appeal tong janing bese manipur gi law hai ba ma hajik akoi na hajik leiri si india gi law hai ba ma adu international law hai ba law makal ahum leiri ba aduna law ahum ji phajna koi india na digest tobi ma mathok tai ba koi na chatari ba tabak ji maybe zumra na targa chumdabra ba se koi khanbi ba mathok tai ba aduna thaina gi sanskrit ki wahi amakak pasanjar ke ya san dan the bhet hai ba makak koi na apply tor mi masi sanskrit ki loida masi hindi yamna orthodox ba yamna leader ba system je si hai ba india lenga sing sina manipur di apply tori ba san ba I mean ahan bagi sina koi gi yasan na bai bani san dai bani masidi makoi na maru mapang oisi adana india manipur si merger agreement tawre merger agreement tawkan na koi akoi nakoi ga koi maru mapang oire pun chakhot mindra ji pun hing mindra ji na koi awara pa yengchen ge adana koi merger agreement 1949 si tahun gi bani na puda adugi mathang sida khara hena mitrang tawrkan na makoi na dan haidana koi gi leiriba paisa khara thadar akan da leiriba koi gi public sing sida paisa khara thadar akan da mi sing sida akoi gi sendoi bokda puhalini makoi sen ton ban nupa amu heleba beng da sen thadar kan loan khara pisal kan da ma pisal kan da siso awa pi bane ba masida makoi na pen gadrana manipur gi praja ji pen gadrana khalam ji pelak da dana mu ahum subada kari tawre makoi je yadre maru mapang oba dandi kanona su yadre dan tawna jande da makoi dandi tawne adana koi 1980 70 90 sai ji da manipur da armed forces la abamat anchigi khutong chaba lor kan da tongan ba koi gi maitai sing sigi maitai gi la lobu sing ama khangdi tawdana hatna tuptna mayam tawre ba masina felak tadana hawjana kari tawi masida samu manipur gi laimai da makoin oli ba tori ba mayam se masi ngamak tadana haji kai dore hawjik ji bet adana pungloi loisan ba yanar bagi manipur ji puktum thupjan ba yanar bagi adu kum khutong sabam lorga sigi hairiba last ki aroi ba conclusion porang na bagi da makta makoi tabak chathari hai ba se india lainga na masina maram oi da ne ba si koina ngasi mabang gi chahi dagi horei ba si gumba lan sida awa abo oi kan da koina ngasi lei sing se masi india lengak na koi ki phajana thamoi siang na torkan da koi pusala agadi koi shanti purak ni natra gadi koi shanti purak ba ngamoi ba adu shanti purak na bagi masak chu leiti abidi koi gal aji koi da maitai community bu harkani manipur thugai manipur integrity bu thugai gane haba kam ku jingjiga koi karama mawang da india lenga na manipur lenga na du karam ba party na koi yasana bagi waroisan purak pa legra ge ba masi fast da koi waroisan purak pa mathok tai ba who is koigi manipuri natraga maitai se masi phajana identify tawam mathok tai ba aduna ngasi india lenga na lauriba manipuri politician china lauriba tongan toba intellectual side ke lauri jing je koi peace porang na bagi damak ta koi hona si akoi hana roi ji tumna roi ji koi kenor to roi ji haiba sina di akoi oration porok pa yaroi aduna oration porang na bagi damak ta koi na darkar le je koi gi jam tung koi na sang na future gi wena oration porok si haiba targa di akoi hana cookie ga natraga koi manipur thukaina ba changchal aiba adugum lo ba ma koi gi back le ba achoba forcing je siga koi ga negotiate tawa mathok tai ba
अदन टेम्पोररी ओइबा ngak aki oiba khulai thadok narakanda nomi kamna darakanda loisan bagi thabak sidi yaroi aduna thammiba topic si kenoni anda aina khwaidagi pusanjarabada yamna asauba force amana manipur si machet thuaina bagi oina changjan mamali peace ki process changjan mamate hoji boldo patang patang paikal level project jingje aduna masi ekoi lebak praja miyam na khangmi narakanda changjan laiba adugum loba asauba force kuki gi behind the lepi ba adugum loba manipur thuaina ba kangbu jing proxy war sanari ba kangbu jing gi behind the lepi jingje masi ekoi myam puna thengnami na ba puna khangthok na ma thok ta hai ba dumai first round gi tamjang अखोइना मर्जर एग्रीमेंट तौखिबदगी इंडियाना अखोइगी मणिपुर थुकाइनबा होनारे इबसे अहुम मरिरक सुरे अहनबदा 1947 दा हाइब्रिड कनोगी एग्रीमेंट अमा तौनगरे अखोइ कनागा हाइब्रिड कनो अखोइगी अदुगी 1960 दा मुक तौनगरे अदुगी मतुंग तारकपदा मुक अखोइगी 201 दा मुक तौनगरे अदुगी अकोनबदा जिक सिलोइना बक्सि तौनरकांद इंडिया जि मणिपुर जि काइहोद्रकांदा हजि मुक कै तौरकेबु अखोई ममांगी मे 3 मे 3 नगानरिबा सिना मरम ओरकांद ngasi मणिपुर से मुक थुगाइनबगी अमा सिलकबसे मसिगी वाखलोन से इंडिया की वाखलोन दा थादोक पता बहान मणिपुर से ए पार्ट ऑफ इंडिया ने न अखोई इंडिया गवर्नमेंट अखोई खनबी बताबो सी ओरगदी पीस सिटी याम थुना दुम परपं ngamni हाइबगी नंबर 1 दुने आइना थमजरिसे अदुगी मथकता लैरिबा थोइबा अखोई मे 3 दगी ngasi मणिपुर दा थोइबा इरांगसी कमाय तौदना थोखिबनो कनाना होबनो कैदबगी थोइनो हाइबसे मसी इंडियाना फजना जजमेंट तौबा मथौ ताइबा मसी जजमेंट तौद्रगदी अखोई पीसी पोरपं ngमोइबा मरमदी अखोई मणिपुर से मणिपुर की पॉपुलर गवर्नमेंट खंगदे अमा खंगदे लोइना बक्सी इंडिया की मखादा डिपेंड तौबनिना मखोइना थेनबा पुंगदा अखोई राजनीति वाला जिंजिना चोंगबनिना मसी इंडिया लैंगाक सिगिना फजना लैरिबा मणिपुर की अखोई प्रजा की म्यूजिंग मरुइना एमएलए सिंग एमपी सिंग मसीगा टाइप तौरकांदा अचुम मरान से फजना थिदुकपिबा दगा लोइना मणिपुर दा ngasi मखोइना मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन तौनियाना अखोई की थाजल लैबा अखोई की गवर्नर की काउंसिल जिंगजे मसैसिदा मणिपुर की हिस्ट्री खंगदबा मणिपुर की पुवारी खंगदबा मणिपुर की मरमदा खंगदबा खुद के लाकांदा मखोइना एडमिनिस्ट्रेशन तौरबसिना मरम ओरकांदा मसे पीस तो ngamdabane दना मरम ओरकांदा नंबर 1 आइना थमजनिंगिसी इंडिया लेंगा की am sincerity ओइबा अचुम मरान जजमेंट तौबा मथौ ताइ सैदल लैरिबा आईबी खंगदे अमा खंगदे पीरिबा रिपोर्ट सिंगसी am चुमना पीबा मथौ ताइ अदुगा हौग्रिबा अखोइगी कुकी ना अखोइगी तंपाक्ति अटैक तौरकांदा मैते हाना नबा बम नोंमै कापसलेबा मयामसे मसी असुम राजी फजन थिथोकिरकांदा मदुगी फाइनल रिजोल्यूशन नत्रगा मदुगी कनोदि मेक वे सेम नतना अखोइगी लैरिबा इंडिया की मेंटालिटी सिंगसिना मोइगी वाखलोन सिना अखोइ मणिपुर द पीस की कनो पोरकनबा होना रकनि हाइबगी थाजबदम वाली अदुगा लोइनाना ngasi इंडिया की वाखलोन दा अमा चेलिबा मणिपुर द लिबरेशन मूवमेंट हेक लैरिगिदी मखोइ मणिपुर द शांति सुली लैलो हाइब वाखलोन से मसी मा थादुआ कांदा लिबरेशन मूवमेंट तौरिबा कांगबु सिंग दगम मखोइ थेंगनबियु लेबाक प्रजा मयाम द ओलिब लेबाक प्रजा मयाम द वाहलिबा से मसी मग खुतक लेफा कांदा कोइ शांति पुरक पंगमगनि हाइबगी थाजबदम थमजगे